Amogatagatini kaya 11 matigitwo na nguraro njuru na maguthukio thibitari-ini kwa mukiro urigitani riri aciangi mari moko-ini ma maabitha a borithi metereire gukinywo igoti-ini toria Julius Kareithi wa munene aratariria. Rori ino muthemba wa FRR namba ya wandikithia KDC 183M etunganite na mutino uyu ituri-ini ria Igoji barabara-ini ya Meru guka Nairobi riria iratindirukire na iragwa na thutha wa uhonokania aria marari thiini maragwa moko-ini ma borithi ukirikana matire na marua ma gukorwo mari bururi-ini na iguru wa uguo ukui wa andu muthemba uyu timwitikirie. Kujaribu kufungua hii gari ama kujaribu kujua nini ilikuwa inaendelea, dereva ambaye alikuwa kwa hii lori kwanza alitoka kwa amebeba pesa na nikatuambia tafadhali tusidhubutu. Ilitubindi kama raia ambao tunajua tunafanya kazi hapa tukuje na panga zetu, kamwambia tusipofungua hapa tutachinja hata yeye. Ndio tulifungua, tukafungulia vijana ambao ni vijana wa less than 30 years walikuwa kwa hiyo gari 31 na wengine walikuwa wameumia kama 7 hivi. Agikira horo uyu mukonde komanda wa borithi gicigo-ini kia Imenti ya Kianda William Maronga arauga andu 31 aria marari ngari-ini ino marekwirwo gukorwo mari raia a bururi wa Ethiopia na gatagati-ini kao 11 ni maragurarire na maraguthukio thibitari-ini kuheo rigiti mbere ya gukana kinyo igoti-ini kumenya gitumi gia gukorwo guku bururi-ini. Pigie askari walipokuja mbere tujaribu kuwauliza hao ni kina nani, hakutuelezea. Tukajaribu kuongea nao vijana wako wanajua Kiingereza, wako wanajua Kiswahili, but kuna mmoja wao ambaye alituambia ametoka Ethiopia, Duru Mandera route. Tujaribu kujua walikuwa wanaelekea wapi, hawakutuambia. Naomba immigration wawe makini kiasi, because sasa hao watu sio wa Kenya na mahali wamepita kuna mbonda, ni kumaanisha mahali wamepita kwa mbonda ni pesa imetumika. So tunaomba serikali Matiang'i aache kuingia kwa siasa, alinde nchi yetu, because yeye amejihusisha na siasa mpaka amesahau ya kwamba yeye ndiye anatulinda. Mbonda zetu zimebaki wazi na mpaka unaona watu wanaweza kuingia nchini. Gutiri umenyete andu aya mararoragio ku borithi makiuga mari uthuthuri-ini wa gutaukirwo itanya ria thabari ino. Ngiribotera Inooro TV, jitagwo Julius Kareithi wa munene. Nake muthikabu mubanire wa kanitha wa Methodist Joseph Ntombura ni ateteirwo ni gikundi gia atongoria a kanitha uyu kuma kaunti cia Meru, Laikipia na Nyandarua thutha wa gikundi kimwe kuruta notithi ya kuga ndagĩrĩirwo ni guthii na mbere na gutongoria kanitha uyu. Gathoni wa Njahini anatararia ndeto ino. Atongoria ya kuma kaunti 3 Meru, Nyandarua na Laikipia marutete ndumiriri ya hamwe kuregana na notithi iria iriga kurutwo ni mwahungi wa kanitha wa Methodist ukiregana na utongoria wa Joseph Ntombura. Nyanyitaria wale kuma ume ongiathurwe. Matongoretio ni Nicholas Mutwiri wa kanitha wa Kaga atungatĩri aya maugĩte kũringana na watho wa kanitha ũyũ muthikabu Ntombura nowe ũtamburitwo ihinda-inĩ rĩrĩ nginyagia rĩrĩa gũgatabanio ithurano. We do not have interim leadership in the Methodist Church in Kenya. 3. The presiding bishop Ntombura Moine is still in the office legally as per our standing orders. Now it is a shameful thing that we are talking about the church division and the people fighting for nothing but leadership. I want to say clearly, leadership, you hold it for a while. None of us will continue holding the leadership forever. Marauga kuringana na watho wa kanitha uyu gutire handu etikiritie arugamirirĩa ihinda na mwaho ucio ũngĩ ũrĩa ũrerĩkana nĩ wĩingatĩtwo kanitha-inĩ ndwagĩrĩirwo nĩ kwahũrania ĩtĩkia. The ministers and lay people who have gone astray know clearly the procedure of being reinstated. We can't be in church be led by fear. If they are followers, let them follow them. But what we know, what was done illegally, and we cannot accommodate criminals in the church. Njukanĩrĩro ya ikundi igĩrĩ, kimwe kĩrĩa kĩratongorio nĩ muthikabu Joseph Ntombura na kĩngĩ gĩa Stephen Kanyaru ciĩrĩgĩrĩirwo gũthingithia kanitha ũyũ kuona mwatũka ũrĩa magayanĩtie ũrathiĩ na mbere na kwarama. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni wa Njihia.
Ripoti ya gathani wa jehini otugutiri nayo mohoro maitu ma Inooro Miaraho muthenya uyu wa mwanya muthenya wa 25 wa mweri wa Dithemba muthenya wa Christmas o haria hothe ori Merry Christmas turirikane kugayana na aria mangikorwo matari na tugitire kumana na murimo wa COVID-19 reke na ithuĩ na aria othe mateithirie gukuhararia mohoro maya turikie nigetha twethe kanyamu tungirumanira ona ithuĩ na tugethia na mbere na gukumenyithia maria marahanika ituri-ini ciothe cia bũrũri wa Kenya na nginya thĩ yothe handu ya rũma njĩtagwo mũrĩki wa mũcoki tucemanie rĩngĩ ona ciahanda thaa ĩmwe na thaa ithatũ gĩa na mĩaraho mĩega. Ino ni ceceni ya Inooro TV.